nhai đây lót khi này thì bao đã bảo hay cú lò đã PE nó đó đi nhỏ như số lớp về ôn đi xuống này còn cái nhà phố này ôn này khe tí của thao sơ và tập qua thọ thì là phản đó mình đã ta bảo đã taปากกอดคาเลยอ่ะมีว่าที่บัวพูดเรื่องภาพบ้านตาที่อยู่ได้เลยดูเมย์ไปเลยเอเวแต่ก็ไม่เลยพูดกันดอกเอาไว้ที่เฮมเมย์อะไรก็ดูปานเนี่ยตาหัวดอดีเลยเราดูปานไม่รู้เราดูได้อย่างกับบ้านต้อนรับเลยยูทูบบุหรี่ดอเอาไว้เขาจะไม่ได้ตาเลยเมย์ตาตุบิตาญอดตากีตากลัวดูมือเมย์ตาปากกอดคาเลยที่ต่อเอาไว้ที่บัวพูดเรื่องบ้านมีบ้านตาที่อยู่โอ้เลยก็อาเบะส่วนเป็นภาษาที่ว่าเราปันหาเรือตาปากกบเดียวต่อพัฒนากับที่เราเตียว่าเราเพิ่งเช็คกอบถ้าโอเพก็นอเวบุยมีกว่าเนี่ยเนาะปลาปกติเนี่ยมาเลยปลาแต่ที่ก็ว่าใครมากกว่าเราแค่เวลาว่าได้เสื้อกันเลยบอกเนี่ยพูเลยเพโอเพเวอลิซูปุยเนาะแล้วก็นอเวแล้วเวอลิซูเนี่ยเราคนเนี่ยที่ไปตาปากกอดคาและมิวดาปกติที่มาเดอตาแล้วบุกเลยลอกีตาเป็นเนาะหน่อยไปเลยยูทูบบุ๊กดอแม่ดอเตนี่ตนนอกับบ้านเลยตาโกคาดอตนนอกับบ้านเลยตาโกคาดอตาตีมุนียาเป็นสิ่งยาวเลยเพลเดนีวะพวกนี้ดอนนคอเดนียบอกว่าเลยเวตากระสอบเลยมีว่าพวกลิตากระสอบเนี่ยแต่ว่าได้เลยมุกโคกจูกลีแค่นั้นมาสัตว์เนี่ยบอกว่าดอตาเนี่ยแล้วก็กลัวเสกก่อนเนาะแต่ว่าโอดาสนุล้อดอตาคลีที่เสร็จแล้วเหมือนดอกว่าเฮเวดอดูเสกก่อนดอกเวมีว่าได้จะยอโคดอกเชดอกปยอดอกวานอเวดอกกระลือกกระนีเดียร์ฟ้าเนาะให้ปลาโพดาไปเนาะดอกกระลือกก็อ้วนตัวนอเนี่ยที่อยากเห็นเลยว่าดอกให้ปลาโพดาไปที่บ้านล็อกกี้เนี่ยมีว่าได้ไอ้พวกโพเดียร์ฟ้าดอกปาร์มีเรปลอตันเนาะดอกเอรัตเตนดีล้อคนนี้จะกับปาร์เนี่ยเด้อยูทูบเดียร์อพอลีเดียร์ฟ้าเนี่ยมีอะไรที่ก็เสียอะไรก็ที่บ้านไว้ก่อน Kjære alle sammen. Vi har samlet oss her i dag for å ta farvel med noe og støtte hverandre i denne tunge stunden. På vegne av familien ønsker jeg å uttrykke vår dype takknemlighet for din tilstedeværelse i dag. Og ditt nærvær her i dag er et vitnesbyrd på hvor mye noe har betydd for oss alle sammen. Og i dag samles vi ikke bare for å sørge, men også for å feire livet nå er levd. Et liv fylt med kjærlighet, tro og tjeneste for vår Herre Jesus Kristus. Hun var en trofast tjener av Herren, helt inntil hun hvilte hos Jesus. Og vi finner trøst i vissheten om at hun nå hviler hos Frelseren, Jesus Kristus. Og gjennom denne seremonien vil vi høre noe av noe nærmeste. De vil dele sine minner, reflektere over hennes liv og hennes tro. Og sammen skal vi også synge, be og lese fra Bibelen for å finne styrke i troen på Jesus Kristus. Og dette er en tid til å minnes om Noes godhet, hennes urokkelige tro og den gleden og godheten hun spredte seg til alle rundt seg. La oss starte med en bønn. Pastor Edwin, vær så god.
Payah bersih kesabu puluh mani lalu sugi puan empa ketek dota sugi lepo ni sisa beta cipado beta reda kle kodo kumudera tapa logi de hoku ini le asa kedo pada do kedi baka alogi su bade hoku lo timo ke ulas seke kesaywa tamba tarikai do kesi top dena le tamu ku do sugi ki but when the beheaded nari di pago ngade kedo di balfa tangitama do da kemen oma ole teninya ini kemida wale kesala ko ogo kete masi ki pa pokrin do sibukina le no pa Yesu krimino bayualum ko amen. Biografien av Noé av hennes datter Nueve. Makanya buat tante muari lebih bukan piet tante muari. Upne thaphe ki si walwi du thok ki silwi le tawa koe amo mi ne phi malate lo apa ni le pipi one lo ada koe owe sira do omute ke yu khungani lo awe me bawe ko adu tu ni lo da awe thocho florida video ni lo te du to kwi ya ko sikini awe soi soko do pisusu do thopo phokele dichira omute ke iye ngani lo apo ola ko bio kia ko jote dela ko sui dela do ko no we ngani lo ali owe kisikira do lo owe ko ngani lo di awe me po ko dela to ba masu mo bata do ba ko thwe do we po de pani lo awe me po dela le e mata ta ku so da kidama dia ni klesere masjid ada tau ko da kitama ni lo doa ki do we di pa madala tau ko da kitama ni lo awe ona ta sela ni da e phali phale da tu vi da se da tu da pra da chata pui da ta e tu ti tu ni do ni pare la he mabu ma to da o do ko du lo ti ora ta ni tung lehi pho do di pho ko do le ba a ti pha ago ni no ado a awen ni kwa ga le phali so sui chu do to no result di so sui asu pho ti de pha a ma ni no awen ni kwa ga le ke tho do ge de ba le kwa a ga me nya do pe ki si ko wa de ki to queen awe do a pho mu inu do li kwa jiro tu lo tu klele tham hi de ko su ko no we o li se ne la awe tho awe da du tu khu we jo books la rin kini pe da da ba o di do a kha awe gu class tho jo ko mu ni ne la za o malu no we klo do mani la pe ki to si kwini awe ba tho da sai do so ke na na do ma du da le dam la do
le poe pagnyati pha ago banilo basa we osutoki we pepre do onilo sataphe tasite waye ki to kisileni lohibado da ho bado da tapino bata da bada su chohai da sahi da bada kusaya bla o nilo kiti tra mu tedpa do we aga tamila le we do we politil pa tamila le wala nilo khobla tamila le ko masada suki o chu watawahi naniwe skorbe sikiam nilo awe obawe penni de le wa khot si de ki to kisi luini chi de nari kimini atatamu hatawada pemiye ni lo kei yawe ki oda la paiwa awati do we politil pa tu kita ku do tu ita second lo chumila le mutini ke kiti lo ke ba ta do mo le le mu ko la Til minne om PE. I dag samles vi for å minnes og hedre ettermenneskers verdenliv. Et liv som var fylt med kjærlighet, dedikasjon og en sterk vilje til å hjelpe andre. Vi skal tale om Nae, eller som mange av oss gjerne kalte henne, bestemor E eller PE. PE ble født den 7. april 1944 i byen Gaue som datter av moren Pimalate og faren Pupi-O. Hun var den eldste av 10 søsken, men i dag er det bare 6 av dem som fortsatt er i livet. Som den eldste hadde hun et ansvar som hun tok på seg med et stort hjerte og omsorg. Hun hjalp foreldrene sine med å ta vare på sine yngre søsken og viste tidlig den omsorgsfulle og ansvarlige personen hun skulle komme til å bli. Per var et fantastisk menneske som satte preg på alle som møtte henne. Hun var et forbilde for oss alle med sitt smil, sitt hjerte og sitt engasjement for andre. Hun har etterlatt seg et vakkert minne i hjertene til de som har hatt gleden av å kjenne henne. Vi vil alltid huske PE som en person som levde sitt liv med kjærlighet, tro og medfølelse for andre, og som satte familien sin i sentrum. Hennes tro, hennes styrke og hennes evne til å hjelpe andre vil aldri bli glemt. Nå skal vi høre en sang ved Valder 2. Høyt elsket, dypt savnet, i takknemlighet for omsorg og kjærlighet. Fra barn, barnebarn og oldebarn.
I takknemlighet for omsorg og kjærlighet. Hilsen fra Jeroa Ekripo og Miriam E. Takk for alle de fine stundene vi fikk dele. Du blir dypt savnet. Ålesund burmesisk gruppe. I respekt og kjærlighet. Hilsen fra Karen Community Ålesund. Vi minnes deg i kjærlighet, Bibi. Bersheba ungdommer. Borte fra legemet, hjemme hos Herren, vi møtes igjen. Ålesund Baptist menighet. Med kjærlighet og takk. Hilsen Bersheba Karen Baptist Church. Takk, kjære. Nå er jeg for alt du har vært for oss. Dunji-familien. I vår hjerte og vårt sinn er du alltid lukket inn. More bebe. Vi vil aldri glemme deg. Mober ever og i ever. Takk for varme og smil du ga oss. Hjertelig hilsen familien Gå. Nå skal vi ha bønn for familien. Og da ønsker jeg å invitere Reverend Håkoli. Yoahida, do yoahigita, mo yoamimata sitom rosukanti. Leta komide bune sitom putrata lupodike. Pasabo sosiwa Sui buan ne buan dona dusinya wale tamita do lebe me hoko pada mila kadona rai pehedo pa puno baza do tibale Naponali, Napo, no awele, ime hoko pada mido, katona I lendoeda, lo biloto, no mise peweda no. Khi ta trowele ki bao ka khi le lo biloto buluta, ke ni basali. Do tasutana le udo we di matura ragazzo awe patti di qua atamu atapidama
อัตตาวิดาวะอัตตาเนื้อตาปุถุไทยนี่มอกลอบาเลโอเวโพลีวาเลสุกินาเกนานิพาเฮโดสุญญาก็มีฟันฟันเลยอุมูเลยวาลังโกดอนั่นกว่าเดียวเลยแต่เลยอุปทานมันใหญ่เลยque me se queda usa que me se queda de lo leader le voy a continuar porque me puede de valor se que tome va porque me puede de valor porque si lo estás dando porque mira estás dando lo yo a la como para mi más va aquí soy va a estar de lo no te que yo creo que nada var en etterfølger av Jesus. Hun levde et liv som gjenspeilte Jesu eksempel. Hun var alltid kjærlig og god mot andre. Hun hadde også et hjerte fylt av glede over å kunne gi. Gi videre det hun hadde fått. Og hun levde nært Gud, og det kunne alle de som var rundt henne se. Hun vil bli husket som en kvinne med en dyp tro, et åpent hjerte og en glede som smittet. Og i Romerne kapittel 8, vers 38-39 sier dette så vakkert. For jeg vis på at hverken død eller liv, hverken engler eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken krefter, høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, vår Herre. Så la oss i dag holde fast ved dette håpet. P.E. levde med troen på Jesus Kristus, og vi kan finne trøst i denne vissheten om at hun nå hos Jesus Kristus. La P.E. Kasa. Here, that's how they back to see the data here. The thing I got that Palom. I went to Nia Imura Muni, that Pierre Hippopova, Nobuera, Vishpa, Dalpur, who did pa, Coprola, moved up on the air off, Mamma went to planning off. Away with that time, I do the color. No, let you go for Kasa, I had a city.
so kita ni saya dah orang pada kita bahas ada tak le dapat lagi mula PA ada lagi ada tak le lah. Nah kita ni ada sibuk awalnya terlalu bagus, dah pastor boy, lah awalnya assure awalnya ada tak le banyak lah. Nah kadang-kadang ni ada sibuk dah buat chain dah pun chain church ulisu ni awalnya ni kita kalau ni tahu awalnya juga sudah masa tanggulah kali bayar dah sibuk sikap, awalnya KBN awalnya kuna pada awalnya tahu lah pada pada KBN lah. Leda masalah dah cimpan ni, leda masalah tu mampu ni, ada sibuk ada buat adalah kali tahu pun lehat di rumah ni betulnya tu, guna tahu pun kali kira tahu pun dah ni, Jerusalem tahu pun apa lagi di rumah, nak sibuk tu malah tidak kira dah serta, leda apa lagi guna kiat, leda aku nak kita buat lah, nak kali tahu sibuk kau ni apa niก็มาไปอยู่ผู้ที่ฟ้าต่อวันนี้ผู้ที่ฟ้าและผู้เป็นอริสุยนะฮะผู้รอดตายเลยแต่ฟ้าละกี่เพียรแล้วนะเราคิดแต่เนี่ยเรื่องที่ที่อย่างเขาเนี่ยนะเพื่อแต่ผู้แต่บ้านเนี่ยแต่ว่าเรื่องที่เพื่อวิตาฟ้าละกี่เมื่อที่เอวิเราคิดนะผู้รอดต่อเนี่ยว่าก็จะต่อก็ได้วันนี้ก็ชี้ดาวผู้เนี่ยก็จะต่อเนี่ยว่าเลิกวันนี้นะเอาไว้เพียงสักชิดก็จะมัวเนี่ยนะเราเพิ่งมาที่กูรักมาแล้วคือเนี่ยini dah berkata bukan ini. Ia adalah telefon waktu saya. And first of all, I would like to thank Pastor Boy and Reverend Goku for finding the times, dedicated the times in leading us for this funeral service. And I would like to thank the Chain family. They are very supportive and they are always raising out their helping hand in the time of hardness, difficulty, and time of sorrow. They are always helpful to our grand church here. And I want to thank everybody here today, including the Burmese community, the Chain community, and the Korean community from many places, from many churches. And also our Noji friends who are here with us here, for you coming today and pay tribute to our beloved mother Pierre for the last time. And this is a time, a precious time you have given to us, and we like to thank you very much for this thing. And your coming here today is mean a lot to us. And I want to inform you one thing. After the funeral service and the burial service, food is served in ex-Pensacola in Moa. Everybody is welcome, and I hope you will all join us over there and we will eat together. God bless you all. Thank you. Sing sammen en fellessang på Chain nummer 46 på Karen 420. Nè, Pháp Thầy Giê-xu đó, con như mình là Phia Phia. Cha như thế đó, bị tao tụi nhà bỏ. Nè, rồi được alo, vì mà xí đấy, con như mình làm nhà, thế nào bà gì? Xin sẽ, cha nào bà gì? Amen.
Kikridu satu ya sapu terlalu lui. Ready petinya lebih bakado hoko pede hoko I melopo kuido odo pile bakado yoa le tatama ba wele besu welo tulo yele mukolo. Ready peke ukeswale awe ipu do pesaku satu to tepua pile mukolo. Me kudo to do seko ta te chini ba po bisi ba ready poa o le de pu poe dai ba wi ta khe ke u ke swara lo
ba ba ta le pa bi lo ku ta ku ta so te me ba me ba ba ta le pa ku tho to tho ta di to ta si se I lo le wa da le ta mu ni lo ba tu pa pu ko ta ku da lo so ga ni ki ke le shu kim la pa lu ko ba ka sa yo sa le ke hi tho de ho kho I sa za mu le o te wa su te wa le pu ta do ke ke ni I be lo ka da ke ta si se I su za ko ho kho du lo le pa si ka ga sa ta ke o do la ka po do ba ta phui lo sa ke o do ki sa ba sa ke sa ta ke o do so ko mo do ta ba phui lo sa no ko ke sa ta ke no sa di yo a ke lu tha o we so ni lo ko sai ke ta sai le ki o di ko ta sa no ma sa ano ko pa ka sa phu khwa ka sa sa so si ka sa yo sa ga de ga kho ta da kwi ta plu ta phu do ta ri lo mu lo so wa si wa I mo ko wa so kla o lo thu lo yo le du bo tha pho le o lo te si de pha do pwe le ha si de pha lo the ki ni lo su nya so ka ni ki
Ada berapa ya? Oh, badilah. Oh, con nàyอยู่ร้านมันเนาะมัตยะĐã bù yêu không à? Đã bù yêu rồi,มัตยะอยู่เลยเนาะHello ကျွန်တော်ပြောထားပြီးမဟုတ်လားမကြတော့ဘူးနောက်တစ်ခါလာမယ်ဆိုတာအခုလာပြီးတော့နောက်တစ်ခါ အဲ့ပါအဲ့ဒါဖျားခင်စီစီပဲလေ လူတော့အဲ့ဒါĐó sẽ cái tới đây là mình vào áp lực ta khé là bảo bà sa xịp lực sẽ vào đó cái này ta cái chuyện đó nên bảo lên tàu ta có gì có mình sẽ cái ta số cái lực quay kí có nhà bà số bà tàu thì cái lực cái nào đó